Kaseng MPUF kabatip kum ka Meghalaya People's United Front last gain circle ha ka khatwai trik ukulalang kot arja option kalayo ban penthmai bat pen scam yaki nongkit kam batmai jongka nakaban taus nem arja option hadus nem arja apra ha ka balayo ban sakilang ringkat dagit khot jong sengkmi ha ka negasngi la penya ya ka jingalang da uprang swaki suyam balayo yaki kenten lamkman da president ka MPUF East Nine Hills District uba Krishan Black balayo ru yaki jingkran lengkot now in charge ka Natyang Circle u Chalbestar Miria uba badru yaka post education secretary ha central body jongaseng badlashim yaka banta bakongsan ban sneng ban kintiu yaki dikhot tau president rangba kaseng usamla dapoi wan mi lalu bat hagju upor la pentian smai git khot baro jonggaseng yakabala tip kum kalasken block circle hakaba kinong yalam jonggaseng kilong kumne president chibor langdhar vice president prangchwaki suyam general secretary Peter Ram Sutnga assistant secretary Sony Sanki Wan Publicity Secretary Ebormi Pasa, Organizing Secretary Heyo Mitre Lapasam, Assistant Organizing Secretary Arban Lingdo, Treasurer Bantemi Sungo, Assistant Treasurer Mindlip Latong, Sport Secretary Iban Lambha Suchiang, Assistant Sport Secretary Rigatful Clem, but Kiwedi Kikat Nyongwood Kidkon, Hadin Kajing Pentian Smai, Yakidkot La Yoru Yakajingkran na President, but I General Secretary, but Yakamiting Lapanwai da Chairman I Prangshwaki Suyam. Cimbi dapat klik, nebenta, okit kila ne wabah pi ya kani kalas kain satu bel ni wabah bumi, wawa cimbi le ya kani kantin semai dah kata kajing klik, waya dah pi ya kari wujud grup yang ni, kamju le buram pi ya kari ti penyai yang masan, wa buram pi le ya ki circle ki unit yang ni, lani buram pi ya iwan iwa kasan yang ni kau pi haywan por ekam gaya pi, anak sekarang wa o ule dia kan ina kam hawad opsia fi darai opsia cak MPUF bai pito te rai dak chandra oi wakan mo cisen wad opsia bi ka MPUF to harman ready fi wa gawi ka kejat ke yang fi to man go halum jingtat gawi ka kejat ke yang fi man go thana ai ba ile to sen man fi chupai yang ri wa bru cham chubon gi jinga daw cham chubon gi jinga hamud wo ngam te to tin bi to wasena mani kinong yalam to muktin haywan wan bata ulai lang baga jing start alai lang baga jing start ki wan ki banta mje ki piu upun sitong na ne pun saja ha ki wan ki bata ka bakam te na skema o pi bot pi ya kinong yalam ki pi ini ki nong yalam ng las kan woro o chim pi ya gani kam te baga jing ki click na bata ani ka kam ta pembot lang nga mo ni kum kinong yalam Kaseng Meghalaya People United Front. Nyai ngoyo blay. Bo ulari la sumari ni. Bangiliyo ado kane kana. Bandong. Kidukot. Nongkit kam. John Kaseng. MPUF. Lasken Circle. Baro kawai. Ishim ya kane ka kantian smai. Haka karteng ublay. Badru. Lengba. Kariti sensar. Karihi bro kawai. Mantrai hok. Bad ban syakri. Daka mensim. Bad daka borbaro. Karbangila. Yakari. Bakacan berniu jongi. Ngikularu. Ban Yakiding jat. Jong. Kilongswa mansua. Kumutirot sing. Ukiang nongba. Bat kiwai day. Ban ngikularu. Ban baskem. Yakariti sinsar. Jong kaseng. Ban syakri. Yau padba. Kabri unyau trap. Jongi. Klem dan nyau. Yano. Ublay nyerap yangi. Sewa. Man wa dapandabi ya kabenta ko kompan yung isni teto ka swearing ceremony na ni kaji kakante bansbay
ne benta o chim ya chipi la ne o bat ya gani laskan circle bi on the next time o pi o chim bi to maintain sao pi o ki to maintain mind bo chong sban ki wo em nong rim ha ko pi kular pi o bon pi ya ke kon e kam yang san kam jo le o chkri ya gari wo jan ru yo e ha bi bon benta ngam ko ari o klam chibon na ten yang sia bahaya pi ibi pe ki de kot yang kasan na do mentu besngi cha the MPF welcome to the family where bangai skema o man pi te de kot ki wo chim ske daga jing fe o gari wo jan ru yo ni ko ala ni wo mi pi all the best we were krachtam we were ki kam yong pi upun sia wa ha ko di ni ya ki wan ki kam yo ba yo pi do le ni do mentu besngi te dukini contain o kajak oma ye ko moto yung basain bi yung ka jingyu i ka jingle da ka jingyu i jingai a vision with mission te upandabi chibon gi mission na benta kani ka thong o de bo pin na benta laskan circle hi ro ko wi te ekti no ai how charman ye godang sa upandabi ga ni kam khnawa no dom tu sni man pi ki khot bo pura yong ka laskan circle ora ko wi ko le chibon che jar mo ba na siang sorong ni khuna la ni ko ko siang sorong ong mo to MPF man go du ga MPF da ni go ye le i kam la ni go le i wani wani kam ha gi wani benta ta kan wakam te na ga leng yo i man kwa on ni pi wa a chwa op se che MPF na jan na ga leng yo ni la morim la ni daw man vice president kate na jan da khana wi pi waga MPF to hamman pi gibru gi on ngrim e ba mesta man go wi dang bon kita gibru gi wo pen choy pi la ne wo pen chat pi ki wo on pi ilep se ba ka MPF alep se chi yo pi te offer ne ba i MPF in jo kulari dale le wo wo mye ile kular ne ba ile manda kulari in jo ko ko ta ba la ti pi wo ga san hai wani wani jinga yang pi ga san to man go lu ti pi o yara pi ha duan ki banta o man lo hi ka mate ka nong ya lu ti pi ka san yong iman go mate ta we mno ri le kular di tu an ki bru la jon wi yo e pi tel yo e pi te ki bonja on ska rai nga o ai pi la dai am pi wo ka san yong i man ka san man go lu ti pi ha ki wan ki kam ki wit ki wa yi pi ha jing im yong pi kam jo le man pi kam ki te ki nong lam yo ka chang ka thaw yo ri wo ja do te ta kam te ne dai klam ye ka te jing ne scam ne ba bon na prodi yung members yung MPF vada central body le jo MGB unit yung yubi ki bit wan gi san ki jo khod ye ki khod yung i hamra ile wom ye gi la ne le ye ki te ki central body yung i ye gi la ne sa bang yu e ye ka MPF ne ba ile to MPF man do ka san gu MPF nongre we am le ite saki woman man kamun kurek kami hawa iman kita ke jingnya maya chipidi ke jingnya kontrol prai ke jingnya tok prai la chang jingnya won du khod yong i hagi won unit ke circle to ka sai yong i jong e amlang go ki kata to ka kamera yong i ga musai uye choi kon tu kontrol prai da mete yong ye yurab ya ke imlang ka sama tanai dai daw man ka san yong i da chnai ka ha ga nong rem go scam ha nei bhai le mem nga jo ong na ko poch ka po im se abang yu bo ne kadwa kata quality of leadership member ikwa e woman kita ki we am kata quality of leadership bani kata ko bon taman em kata quality of leadership kibitu wan ki lockdown so bang hi gi join i am bagi kam yong i o kam da person yang tu na gi khod yong i kam san chibon ha gi issue ki wa ka san la da khana prom ne un man gi da ble go wat ki wa da pending hadu ani nang bon gi issue te nam sang sonong o khana ai phi la ne o pro pon de i kam da san yong i wa chibon gi kam gi da ble da san gi wa yo gi ba flat ne ka saki kam nuk sa e phi ka we na nuk sa go le to ka wa dio ha gi ba do pau che to ka tai ga tolgate ai tai ha nyong man ka wa let free ba ka te ya lai to leng ba ka movement yang ka san yong i ran kat ba ka je si ta sang sonong khana ai phi wa nga ga nong lam rang ba yang san ga cha e fa ya personally ha ka tolgate ro go wi ya yong nong lam yong MPF wato nong lam MPF to ko lead raj kman ya ka to ko banta
dem itu lah free gitu mulai kan dikiri ukamai dikiri kian atau di lokal kata itu kau ini isu gua kuat panai pi gua job kesan tadang I'm sure isu gua job kesan gua man ka result ke impact yang result kau egi ya kata grup yang ini im sabang isu isu he lane menda pi wani kam menda pi wani wala ne ha yang betul isu cepat tali tahu mana nyau ko wani isu gua dabi ko sukses gua jum tahu pai ye kana hibro tamam jumut ko kata takam nuksa AP ki isu ki ken bolai kam tu civil hospital pendo ya gitu jumbo kari hai tai ha civil hospital nai bha mun chua yu accident na ko yap ki pai ba yo ni tanai tai daw man ka wi na isu da chim basan ti por da job ida tele ka nit ur da bolai taman man la da kana AP ki isu go he bha go bolai ka san to what da gibi bi san yu kamela de san he na le not chim kata to ko da success ka san yu ni hagis nam yu da ko angi ka G1 Suraksha group of company ani ko company to woro ko wi not is da bam sap ko hok pa ba ta i gam ko san da chim ya ga jin kula ro yu hak ma da pa ba da meeting yang lang woro da to angi la da je wom ye u wanra ko paisa yang ini ki pa ba da cha pa na andra ya ki ni ki bru ko ba ko paisa yang pi kam ga san di kula ri pi o wanra ni wala ne wan kem ni taro regi chabu kut kari India la uli kem iki yo ra gi khama dok pa ba ta ye ka te mon man da panda bi do por menchua da success iga wa ye yo kem ya gi lengut kita gi group yo mastermind di company yo ba mi ko paisa yang modal iski yo kam jo de state yo ni ro ko wi kam ato san da kilo di por ta ga ni ko paisa to da wa ni ko sotka wa yo da le ye ko to le da pendong ni chipau na chispa amje di pendong ro chipau na chispa pendong ni ko wi le kata to ko win issue he do ko sai mo da ble ba kala de kala mi ki issue da double issue mata ga ILP nga hi la de samen nga da chat ke mo ajar khali ne bitai wa kala mi ya issue no ga ILP ne bitai wa ke mi ya khande ko lingot ki bar jala he ti por da mi te nga chat ke mo ga mo ya lam yo MPF saudi taran ka bo finance secretary yong i he ti por nong u in charge yong i ko long yo ne ko chan lamariแต่ชิบุนกิกรรมที่ว่าองค์กิชูกุระดับเลยแต่ว่าเอ็มที่เป็นตาที่ว่าอีสยองมันเสียงยาหาอียังหน่อยได้วันหน่อยจะกรรมยองอีในกิวิตัวนี้สั่งพลังวิเล่ยงยออุลายหักนองเริมยองอีกรรมก็สั่งยองอีก็วิ่งนักนองเริมยองก็สั่งยองอีกุนสุองอีตัวว่าอีช่วยยารับในกิวิตัวนี้สั่งห้อยแต่ละดับปันยารับกิวิตัวนี้สั่งในอีตัวมันก็กลอยอุยรับยากิวิตัวนี้สั่งห้อยแต่คำว่านุกสาวองค์พิมพ์ระบบนิพรีกิสันมาลังนี้นี่สิ่งระดับคิดว่ามันช่างจริงๆไอ้ฮักลอนada situation jukan taki i jukan taki naคิดว่าอีดูยารับอีกอยู่ปลายอีกนักบอลกันแต่เมื่อตัวว่าสังสรรค์ขนาดนี้kita tahuระดับแต่ดังบนที่ isu คิดว่าดาวพลังiniนี่จะขมัดคิดว่า Presiden apa yang selesai yang kira pada pelakon nanti kami minta kembang semai dan jauh minta pentemai kita Muslim harjar harposan pada bidang dorong yang presiden yang clear yang urgent ma persan bela kamjo yo presiden yang ka nanti yang sakil Salvas Tarmare pada kamjo ini eksekutif member yang ka central body ban ai kubla ye phi waro ki member udah usut me bat kurim da benta bat por nang phi nai kesngi kerpang naman kesngi kerpang benta ubat me ke kerekam benta nus nam ada pesan bat kamjo sakmat kajak nili orang kamu ex presiden kwa o kang kajak wa oleh panak mungkin daw wa jing cham jing stom hayung tem yo chem isu hagi di Islam dua dap kamar Islam tam lemang yu chong klikti handrai ai wa nus nam anu ja hosan man ko jing penthme gi no kam bat kam jau gi penthme gi jing rekam namata kesen namata ko skri gi ja bro yong gi ham tam gi benar kasih dalam dapat Islam yuk puan nak bikin kelam nak Islam dari yang itu jadi macam lah semua
Kong dewa burom yau Sarman lai kutam tani ga sialang na mentai yau kutambe kini kikam war ikuble ya kaptam dan ramba ni ho ba de boy ba de por nang boy na mentai ni kutam dan pi pendep mentai kat rojak me yau kutambe yau kikam ikuble la yau jelas katrio ni wai masaat udah melang ni borok ni gala dua melang hani ga MPF yang ayu MPF tam iman bela udah melang hendak keluar pi wan pi usngau pi api di kunci di mengalam yang masa ini so tu pi mata ni rasanya pi nah kamu mengalam yang Isental district yang MPF wan ini tam yang so bahai pi udah siap tembe jadi MPF dah tembe lah ini kami yang rasanya MPF wah ini MPF yo tu yo di mengalam dua tembe pusat kam mata kam imlang salang yang dipai yang ri ora bobi yo ba mustem gobi pi kam minong elam na yo chimkia bin mata kya ka chon yang pai ba wa em ha ni ka thai yo pi mata ka isu go ka na na le na kickbox ke pi ko sia mtu sa yung pi yo ti yo pan ni kam chipi sparai ini nu bentau em lang isuru kam tam ipi ki kena karo la yo ada trang pi wan jing ka sen da tip pi to ka kya ka chon em mata ka imlang salang ngora bobi to ni mata men yo pi dari yo bi kan singi bon gi bro kena bro ki sia sen balam sia ge namata yo him ka kya ka chon isu go per namata le tegeri yo ini yo bi klam ne mung sen balam po chu su i sen balam wan ni sia namata yo ya dai ka dari yo ini namata yo kun namata inang salang ni ngana ni bo piang pediang pim tu la peskem ron ba bi piang kon pi man kam chipis para le MPF ini tin Flash pun setelah presiden yang berjaya itu kemudian kebok kerjaan yang pi sewa belar kui pi kamdo berkata boy yo nak jengkelam nau presiden yang kan hati yang sakit apa lai rat medem lang wi ini nak pais ni Sarman pelai kini kecing elang yo boleh yo presiden rang ba yang iyo dia em lang wi kini ka meeting ko kumang kata general secretary udah em lang finance secretary yang central body udah em lang kam jo ora di CEC member yang di central body dia dia rukun bertuit mah bahwa em UHM salah situ lah dia boleh lang pi kelum ora kantam yo prang kawang berleman express dan yang kelas tinggal dia boleh yo dapat wada petik uji i wada iyo ayam lang yang kesi orang kesi yo penting member yang blog circle kam jo yo kesi pembam semai member yo top siap memang agak mungkin agak petik macam dan bon ini nang Kami nang pun ayu pu ero tim met mangau chalda samaria tu yo wada charge kan arting circle kam jo budak so agak education secretary apa central body dari yang mau nak betul boleh macam cino lah ya timet mah boleh pun nanti boleh timet tengah orang iyo pelan pun tengah orang berdeng buram mai member lagi member semai dua dia kuat we amlang we ikan kesing orang pi orang perang i sikit lagi ni senang modal duna bagi isu orang dia ngarap dia ngai kata nak dua CC yang ini dua central body lihat duna bagi isu orang yutin ini cepat orang member nak kalau pergi member European ini cepat, nado galaskan blog, kam joy i kasi isi le European ini, nora i isu tu kam tam ni kaya pi email saya bro yang European kau pi, galaskan blog le, ai scam orang ini ni dah pergi member European nora pi isu juga, kau pi nora kam, halaman kau biar teli lah mon isu tu nora pi kam, kaya ber kau pelan penelitian kau pi penciuman presiden nampak nau jengklam, ini tengah ada kickbox kedua ni kalau skin block kalau ada di member di warem lah di buat gue ambil rusak pun ada yang tu di member gue orang semai gitu mele kickbox kedua ni pi yang orang cocok pi cekri kamtam buat kesannya ini kita kita kubris tu saja Flash pun setelah presiden yang berjaya sakit itu jengkelam yang pi buat ketingkat kerjaan yang pi atau poin harus jengkelam di mana dia yang persen rambak yang ini di wan mi lalu buat poin sendal sekali bang semai
Samarang ba, o palay ni jinglang, hadi kapor, ma prang chua ki suyam.